ni khat o sanitation le tuiti thupui mangin vein khan training buat sayani Bill ko thlir page C chuan National Quality Assurance Standards National Certified ni turin inbuat sai na tan voin chama dar som le achan ve khan inbuat sai pui na le in shilfia na hun Bill ko thlir page C conference hall an mang Chief Minister Pulal do ma chuan unaw ram buai wanga himna zonga ronra tlan te chu athei angin an chan pui zel don thu asoi Clear tu te chibai ule noel van ruat pui kani a chanchin tharingai thang ni khat o sanitation le tuiti thupui mangin vein khan training buat sayani Parish Hall venglai scholarship Project Management Unit PhED Aizo le PhED scholarship Watson Division Jangkopin Bill ko thlir block Nuaya Village Watson Committee data ni khat o training on water and sanitation an buat saya he hun hi pulal mal som tluanga district coordinator in akai shwaya engineer pillar of sangi senior EE PhED in honna hun anaya he training a hian tuile final am inzirtin sang nei ani a training akal khoshang tan pipe wrench sem ani bok training a hian Aizo lamatangin engineer pilal than zuali project manager PMU PhED in aron man puya convergence poimo na le akal dan phung sang te soya bil ko thlir block Nuaya Watson committee member atangin mi pathum zel he training a hian an telani Bill ko thlir page C chuan National Quality Assurance Standards National Certified ni turin inbuat sai na atan vein chama dar som le achan ve khan inbuat sai pui na le in shilfia na hun Bill ko thlir page C conference hall an mang he hun hi CMO office scholarship atangin senior CMO Dr. R.K. Thamwan le district quality manager Julie Lal Umoi Maibaka district health team 10 anon joyomani Dr. Lalchan hi mahmar medical officer Bill ko thlir chuan he hun hi kai shwain Bill ko thlir page C chu Mizoram puma NQAS state certified than chwa pathum zinga an lo tel to ti soin tuna hian national certified ni turin thei top chua anin bwa sei chhomek thu asoi district quality manager Julie chuan MHSSP chungchang soin hemi hnuaya hian Mizoram ma kan health system changtlung zo ka choi kan ani theina turin mala ka ni thu soya IPA chungchang pu soin heta hian MO le project manager lamin inrem na siamin hospital lamin quarters tin action plan an siamanga pom ani chuan paisa dongin chumi mang chuan na an thok dona chumi na chu endik ani nuwa an point mudan na zerin sum hi an munemin an mutlem thin don ani India rampuma endik na in angvek mangin NQAS certification nei turin endik thin ani a NQAS certification nei hi hospital quality te na ani awangin apoimo ti soin thoktu mai nilau khotlang anga tantlan apoimo thu asoi Senior CMO Dr. R.K. Thamwan chuan inkhel ne te khinin inkhel mek tan hun chan ve mana inkhel zo huna pet golin omzia anei lo awangin tun huna hian thei top chua chul ti asoya tuna hian Kolasi district primary health center panga ommekin bil ko thlir chia chu state certified scholarship in aneya tuna hian national certified kan be seile mek ani ati book pui page C chu tuna hian state certified turin kanin pwa cha mek atia CMO office Nuaya hemi pawal hian health team anin dina atheina kongkonga anin pui thin don ati tundin hmuna Mizoram ma PhC somnga pani velo oma chungzinga chuan ibok le thingsul thlia chia NQAS national certified an la om ti asoi Bill ko thlir page C chuan kong engki ma na satakin ason ti soin national certified po an ni thei nge be sei thu soya malaria chungchang soin Kolasi district chu malaria veitlem na district ani thu soya Kolasi district a mishing sing kwasang ni vel omin pani vel che in ni kum khan malaria an veiti asoi he huna hian typhoid chungchang po soilan ni in typhoid chu kan tu in atangin kan kai nember atia kutsil failo wang tele che thiang nim tok lo wang ani fo thu asoya ele in film khur atul thu asoi Kolasi district chu TB free district ni tura than ani thu soibokin Kolasi district a khosom nga paruko oma TB free village hatan khosom pali puan tumme ani thu asoya kan khu ani chuan in entir vat thin apoimo thu asoi tel bok
Chief Minister Pulal Dawma chuan unaw ram buai wanga himna zonga ral tlan te chu a thei angin an chanpui zel don thu a soi he thu hi nimina Burma Advocacy Group BAG shwai tu ten apisa an komna Chief Minister hian a soya Chief Minister chuan tunkar tir maya khan Delhi Union Home Minister Pu Amit Shah nen anin kom thu le hengra tlan te chom dol na konga atulanga ronpui ein huam thu alo shil ni in a soya Chief Minister chuan tlom ngai polte kaushan le mimal te po in nasatakin ral tlan te an chanpui thu a soi ral tlan te chungchang a hmalang a tharlam shang BAG shwai tu te hi alo shil bokani Burma Advocacy Group shwai tu te hian Burma atanga ral tlan te Chatak le duat taka mizo mi puiten an lo tuam hloma wangin Chief Minister hi lom thu an shila an shwai tu American Baptist Church General Secretary Emeritus Reverend Dr. Roy Medley chuan Baptist Church tele Burma mi puite chuan kumzanhi don in zom na an lo nei to ti asoya tuna an har sanale mang an na te chu an vei hle ti soin an thei ang to ka chanpui an du thu le Mizoram mi puiten an lo tuam hlom na apo an lom thu asoi ve bok Burma Advocacy Group te hi American Baptist Church of USA le US Chin Baptist Church te Karen Baptist Church te Baptist Union of Norway te le an thok pui pol sang te an nia Burma Advocacy Group shwai tu te hi Baptist Church of Mizoram le Lairam Iswa Krista Baptist kaushan ten an lo mi khwala Mizoram an cham chungin Mizoram mi poimo than khat te mu in an kal kwal don ani Nimin Khan MZP shwai tu te chu Central Yang Chakma Association CYCA shwai tu te ne anin koma MZP chuan dan laba Bangladesh atanga chakma foreigner lu tam thu le chu Mizoram chunga chakma omsa tan po thilpui tak alani dona wangin chaktaka dang turin CYCA te hi an shilani MZP chuan Central Yang Chakma Association shwai tu te chu Mizoram chunga chakma helpol te training camp lunglei le Mami district chung mun ria ta omnia an shia thu shilin titop tura hmala turin an shia tir ngala Mizoram chunga chakma hel training camp omte arang thei ang bera anti top lawani chuan MZP ma ala don ani anti MZP ti hian kumsang ni som palia Borapan suri khwa an lo sak to zo fa de chol buk po an to ngala ramven himna atan le CADC chu Mizoram chung nge ani ti lantir nana an sak ni in aram hi an thanam ramten an neka alana wangin te that ani YCA Borapan suri zone shwai tu te na hmuna hian an pui bok ani MZP General Headquarters shwai tu te hi lunglei le chongte MZP shwai tu ten an choi o mani ZPM President Tharatan President Chang Lai Pulalian Sota Thanle ani ZPM shwai tu than na hi Baptist Center Falkland nei ni in President Vice President le Treasurer tur than ani a in than na hian party mi an kal thatle result share thei china Pulalian Sota chu President ta thanle ani a vote la zong sangli zali somkwa pakhat ni in vote thi som pani oma President atan hian vote sang ni zanga somni priat muin MLA Chang Lai pu VL zai thanzaman vote sang khazariat somruk pathum amu ani Vice President atan hian pu W chwanama MLA thantlin ni in Treasurer la Pulal chwan thanga MLA thantlin ani bok President atana thanthar le President Chang Lai Pulalian Sota hi Mizoram Sarkara Zohen ko Chairman atan tun hai khan ruat thar alo ni to bokani Pulal do ma CM chuan thu soin mun sang atangin anin thang chu an clear thu soin mi thanem takin an tongtrai puiti an shia a an lom hle ani ati a he in thana hian chu tu anom ve tanwala thil kalphung pa ngai ni in ZPM tan chuan ma son nan na satak ani thu a soi CM chuan voina kan shwai tu than chuang ang hi kan pol shwai tu ra pathian shiak thia kan pom tu ra ni a shwai tu thara kan than chwa te po in thatla ka party shwai turin kan in cha du ani ati he hun hi Pulalian Sota President chuan akai shwaya Reverend Dr. K Thanzawa Vice President chuan hun sera manga Pulal do ama Chief Minister ba ka Minister te MLA le corporator le councillor te antel kim hle ani Motor Vehicle Inspection how to ten tun naya lir thei insurance chungchanga inbum na awangin police station na FIR the lu atam thu an soya mi puita chu film khur turin an cha
motor vehicle insurance ho tu den hena tanga thudon danin tun hnaya lirthei an endik atangin insurance fel nia in ngai wahana endik ani nuwa lo fel talo tam tak anom thu soin hei hi lirthei nei tu ten an insurance ti na te rin om lo wangin har sat na an tok na sa hle ni in an shiat thu an soi MVI ho tu te chuan insurance agent te hian lirthei nei tu then khat hne na tlom taka insurance ti thei nia in zuarin cheng sang sari emo sing khat emo vel chawa insurance lo leitir te anom thin ni in an soya hetia an leitir nuwa agent ten lir thei nei tu te document chu wahana hun rei lo te chu an tilanga rinom deuh angin an update chu mu in anin lantir thin ni in an soya ma se en fi an to a wahana insurance te na lo lang ta si lo tam tak an om ni a soin an nuwa lir thei nei tu te buai zui ta anom thin ni in an soya boina tok tam tak chu sum don na atan man lir thei nei tu te an ni thu le hengzinga hian police station na FIR thelut an tam thu an soi lir thei document te chu rampuma wahan atanga en thei veka tarlan ani thu soin MVI ho tu te chuan wahana le kha poimo langlo chu aveli to lo wang ani thu an soya chu wangin lir thei nei tu te insurance ani emo lir thei document dang te po an update thata an ngai poimo atul an ti a mantlom ringot lawarin tlak nge ya chau insurance ti chin mantlom ringot lawarin tlak nge ya chau insurance ti chin turin mipui te an cha ani khati zong khatun chama chan sin thar kan ti chwa thei ni a clear tu te in zawai mang tha wule